Danas snimamo intervju sa Anom ispred Empire State Buildinga, kao što možete da vidite. Ana je studentkinja elektrotehnike, ali je za svoju neku dodatnu aktivnost izabrala skroz drugu sferu. Ana, hoćeš da nam ispričaš malo o tome? Naravno, znači ja studiram elektrotehniku, konkretno smer elektronike i digitalni sistemi, a pored toga sam počela se bavim preduzetništvom, radim na svom startupu koji se zove Idemo i cilj našeg startupa je da centralizujemo sve informacije vezane za događaje, aktivnosti i prilike vezane za mlade na Zapadnom Balkanu. Cool. Koji je to neki prvi događaj koji je tebi dao tu drugu perspektivu i kako si ušla u sve to? Ok, znači pre godinu i po dana sam volontirala na jednom događaju za socijalno preduzetništvo, gde sam bukvalno upala u celu tu priču da bih kuvala kafu ljudima, da samo slušam predavanje o socijalnom preduzetništvu i to mi je kompletno promenilo život, zato što sam posle toga ostala u mailing listi te organizacije. Oni su krenuli da mi šalju neke strava stvari, strava prilike, prijavljivala sam se redom na sve i evo me sada u New Yorku. Zvuči odlično. A dobro, s obzirom da si upisala elektrotehniku i završila na skroz ovako nekoj drugoj strani, šta bi savjetovala nekome ko možda nije siguran u ono što je upisao, kao neke smjernice kako dalje da se nosi na fakultetu? Savjetovala bih svima da zapravo istražuju prilike. Da istražuju prilike, da istražuju opcije koje imaju, da se što više informišu o tome, što ćemo mi pokušati zapravo da obezbedimo našom platformom. Ali da, znači da istražuju i da kopaju i da otkriju do 25. 6. 7. godine sve što ih interesuje. Da, zvuči odlično. U drugom delu će nam Ana malo više opisati o onome na čemu trenutno radiš i to je to. Sad će nam Ana ispričati malo više o startupu na kojem trenutno radi, koji se zove Idemo. Ana, šta je Idemo? Dakle, kao što sam rekla, to je platforma koja će centralizovati sve informacije o događajima, aktivnostima i prilikama generalno za mlade na Zapadnom Balkanu. Sad što mi pokušavamo zapravo da uradimo tom platformom, da inspirišemo mlade, da posete kulturne događaje, da saznaju za sve sportske aktivnosti, za sve kulturne razmene, za sva startup takmičenja i tako dalje. Želimo, u suštini, naša misija je da pružimo mladima jednak pristup informacijama, samo to. Cool. Dobro, a koji su sad neki konkretno sledeći koraci za Idemo? Pa naš sledeći korak, mi smo odradili market research, to je istraživanje tržišta u Beogradu trenutno, a hoćemo da pokrijemo ceo Zapadni Balkan, tako da je neki naš naredni korak zapravo istraživanje tržišta celog Zapadnog Balkana. Tako da ćemo putovati malo po Zapadnom Balkanu, intervjuisati ljude, intervjuisati mlade ljude i intervjuisati organizacije koje se bave mladima. Zvuči sjajno. I u suštini ti si jedan od Bold Fellowa za ovu godinu. Kako se tebi čini Bold Fellowship i šta ti je doneo? Ovo iskustvo je zaista posebna prilika u životu. Ja mislim da se ovo stvarno ljudima dešava jednom u životu, da upoznaju ovakve ljude, da rade na ovakvim idejama i da budu, na ovakvom mestu na kraju krajeva. Tako da svima bih savjetovala da se prijave, to je definitivno. I nemam reči, zaista nemam reči za ceo program i za mentore i za rad na našim idejama i za ovo mesto. Sve je bilo fenomenalno. Tako da ljudi, prijavite se u Bold Fellowship i da čujemo vaše priče sledeće godine. Tako je, prijavite se na Bold Fellowship, ali i pogledajte Anine linkove. Ostavit ćemo vam kontakte do Instagram Idemo stranice i nekih drugih resursa na kojima možete saznati više o Idemo. Ispratite šta Ana radi jer radi veliku stvar i to bi bilo to. Ćao ljudi! Ćao!